He wahine I tohia kia eke ki ngā taumata-rangiti wharawhara o te ao waiata. Ko Maisie Rika o te whānau Apanui te wahine e kōrero te ake nei. Ka tahi anoia ka hoki mai I tā wāhi me ana ngahau I whakatūri ai ki reira. Heoi e hari te mea e whakapapa pou na muana te moana I ngā wā katoa. I nā koa hei tāna ara no atu ngā ngaru tū wātea, hei wā wāhi ake mā te ihu o tōna waka I etahi wā. He manu ti ori Māori kātahi anō ka eke ki nā taumata I roto I nā mahi puoro. E huarahi kua whakatonga I roto ia miki. Mai ia au e pakupaku ana taino mai ki wēnei rangi tonu. He wahine I kitea ki nā whārani ipurani o YouTube. Engari e harai te mea ko ia I tōna kotahi, ko tōna teina tonu tēnā kei tōna katau. Maisie's humming and I'll be like, oh, sweet, this kind of sounds good. And I'll start playing to me, like with Maisie. Ina e nei kua whakatūwhera tiata rāua ko pai a tohu. Engari e kore e mutu I reira, kātahi rāua ka hoki mai tā wāhi. Tuatahi ki Hapani, kātahi ko Taiwan I te rawiki. Ia hau e tamaiti noi ana I moe ia a hau kia tai atu hau ki wēnei taumata. Engari, ko tēnei tā mau aoina e nei. Engari tērā anō nā taumahatana ka taka mai I tēnei ao. Working and doing music at the same time, it's been a kind of a struggle because I haven't been able to make gigs because I've had to work. But now it's a lot easier. I've got a lot of spare time now because I just left work, resigned. Ka hano tōku whānau te tautoko mai a māua, I runei tēnei huarahi, I runei tēnei moemoe ia. Nā rātou hoki, taku pepe, e te ake. Engari aha koa tērā kaha tonu rāua I roto I nā mahi pōro. Mai I tā wāhi kātahi ki te whananui ātara, e kite ai rāua I runa I te hōtaka Good Morning a Popo. Kātahi whakawhiti atu ki tā maki makaurau a te pō, ki reira whakatangitangi ai. Rā para tāwhai, te karere.